الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 15 Jumadil Awal 1447 Hijriah bersama dengan tanggal 6 November 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Esos dan imam dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan ilmu tauhid kitab Aqidatul Awam. Untuk beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak menitipkan handphonenya atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan, dan kami mohon kepada para jemaah untuk berniat serta untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah solat sampai dengan selesai. Tanya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي ربي أعوذ بك من همة الشياطين ربي أن يحضرون صلي فاضل تعالى الله أكبر الله كبير سبحان الله لا شريك له وبذلك مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ويل لكل كلا ليمثل نار الله المؤمن عليه في عمل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صراط الله ألم تر كيف عليه وأرسل عليه يعلهم كعصف مأكول الله أكبر بحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم الله أكبر بسم الله الحمد لله رب الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب الرحمن إياك نعبد وإياك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ذكرك وشكرك الله أكبر
صليت على إبراهيم كما باركت وعلى إبراهيم مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. يا الله الرحمن الرحيم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ومشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وثبت قلوبنا على الإسلام وثبت قلوبنا على الإحسان وثبت قلوبنا على الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الحمد يا قاسب الغم يا من لعبد يا غفير الهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. يأتي الفتو والمن والرسو وصلاح البدن وطوبة النفس إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين مشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد أقوم وأواني ببنائه ومعلم فيه ومؤظفته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدارودين الأول والثاني وذريتهما وإلى حضرة السيد العلامة الشيخ أحمد المرزوقي ووالديه ومشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاده وأحبائه وإلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنين وإلى أرواح جماعة أحمد استعلم النور وإلى أرواح والي صنغو وإلى روح Encik binti Hamimah ya Masagus Masagus Mahmud mak nyimas yang mah yang masjid وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع الأئمة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة وأن الله يشفي Nyayu Nurlela binti Ki Agus Umar Hamdani wa anallaha yashfi al-Ustad Ki Agus Hasanuddin bin Ki Agus Yunus Ar-Rahim wa anallaha yashfi zawjati Haja Masya Rahmah Mas wa anallaha yashfi ukhti Mahmuda binti Haja Masya Salim wa anallaha yashfihim bi shifa'il ajil wa min kulli auja wal asqam wal alam wal amrad fi khair wa lutfin wa afiya khairil bariyah syaulillahi lahum bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي حبيبي وطبيب من قلبي وجسدي وروحي سيدي محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah ala ala'i wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu fi ardihi was sama'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa triyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdali amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin dan sekalian, kita sampai bait yang ke-29 dari kitab Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazaratihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah, amin. Qala rahimahullah, khatimatun fi zikri bagil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Sebagai khatimah, sebagai penutup fi zikri bagil wajib, untuk menerangkan ketetapan yang wajib mimma ala mukallafin min wajibi, dari hal yang menjadi kewajiban bagi orang mukallaf. Jadi kita orang yang mukallaf ini hadirin, mukallaf artinya orang yang dibebani hukum syariat. Mukallaf itu muslim, agil, berakal, baligh, sudah baligh. Jadi kalau kita ni muslim, kita orang berakal, waras dan kita sudah baligh, berarti masuk dalam kelompok orang yang mukallaf. Artinya orang mukallaf itu orang yang dibebani hukum syariat, orang yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban dan diperintahkan untuk menjauhi segala larangan. Nah, di antara kewajiban bagi orang mukallaf adalah mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat yang ada pada Allah, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat jaiz yang ada pada hak Allah dan juga yang ada pada hak para rasul. Juga mengetahui tentang hal ihwal para malaikat, wajib mengetahui, mengenal nama-nama malaikat yang 10, Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Juga kewajiban kita mengetahui kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud, Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita wajib mengimani, mempercayai, meyakini akan adanya hari kiamat. Pasti terjadi. Waktunya hari Jumat. Waktunya hari Jumat. Tapi kapan saat terjadinya hari kiamat, wallahu a'lam. Biasanya hadirin segala sesuatu itu kan ada tanda-tanda. Kita mengenal sesuatu dengan tanda, termasuk juga hari kiamat ada tandanya, ada alamatul syughra, ada alamatul kubra. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil itu banyaklah betina dari lanang. Kemudian tanda kecil banyak pak polisi. Jadi kalau sudah banyak bapak polisi, apalagi banyak di sudut-sudut jalan, pinggir-pinggir jalan pak polisi. Pokoknya tanda kiamat itu banyaknya pak polisi. Kemudian tanda kiamat juga
banyaknya dai-dai cilik yang bermunculan. Kemudian tanda kiamat, alamatus sughra, hujan nemen turun tapi buah-buahan berkurang. Ini masuk kalau lah. Buah-buahan yang zaman dulu yang uji kita tidak laku lah, kerak, pisang gedah. Pisang gedah. Sekarang pisang gedah ada di supermarket. Pisang putih tu bukan makanan kita tu, pisang putih tu. Pisang putih makanan kero dulu. Kita kecil-kecil tak ada orang nemu pisang putih. Nah begitu pisang gedah hilang, pisang putih muncul. Nah satu lagi tanda kiamat suruh. Sudah nampak pasar ramai tak? Pasar ramai tak? Ramai. Pasaran sepi. Pasar ramai, pasaran sepi. Ini tanda kiamat. Cuman kalau dari masih ramai jajan Kaget ada lagi alamatul kubra. Dah besar turunnya Imam Mahdi, ada apa itu binatang dabbah yang menunjuk stempel kap orang kafir. Kemudian kaget matahari terbit sebelah barat. Itu tanda-tanda besar itu. Turunnya Dajjal. Kemudian kaget dekat-dekat kiamat, Allah akan turunkan satu angin berhembus. Dia berhembus di ketiak orang beriman, langsung meninggal. Jadi pokoknya orang beriman itu dimasuki angin meninggal. Nah, sehingga pada masa itu tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi orang Islam. Semua manusia pada waktu itu kafir. Itu yang disampaikan oleh Nabi, la taqumu sa'atu hatta lam yabqa fil ardi man yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Jadi kalau kita tafsir secara umum, kalau di negeri kita Indonesia ini masih ada orang berzikir kepada Allah, selama itu negeri kita bakal makmur. Kota Palembang kalau masih ada majlis taklim, masih ada pengajian, masih banyak masjid musola, dilaksanakan solat berjamaah, ada tadarus Al-Quran, ada anak-anak yang ngaji, banyak orang yang berzikir menyebut nama Allah, selama itu kota Palembang tetap aman, makmur, sejahtera. Di rumah tangga kita, kalau di rumah tangga kita hadirin masih banyak orang yang zikir, keluarga kita masih ada yang baca Quran, solat tidak tinggal, dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga kita, insya-Allah rumah tangga kita makmur, bahagia, sejahtera. Rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tapi kalau rumah tangga kita dah kata lagi yang solat, dah kata lagi yang zikir, dah kata lagi baca Quran, kiamat rumah tangga kita. Di kampung kita ada masjid, ada musola, tapi ditinggali oleh masyarakatnya. Tidak ada lagi orang salat jemaah di masjid, di musola. Tidak ada pengajian, tidak ada zikir. Sudah, kampung itu kiamat. Kota Palembang kalau tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi orang zikir, tidak ada lagi salat berjamaah, kota Palembang kiamat. Indonesia kalau tidak ada lagi orang yang ibadat, tidak ada lagi orang yang zikir, Indonesia kiamat. Dunia ini sudah ada lagi orang yang solat, dah ada lagi orang ibadat, dah ada lagi orang berzikir, dah ada lagi orang yang nyebut kalimat Allah Allah, maka dunia bakal kiamat. Jadi kalau kita tengok situasi kondisi seperti ini, masih lama kiamat ini, masih lama. Nah justru itulah kita banyak terlena karena merasa kiamat masih lama. Iya, mungkin kiamat dunia, kiamat yang sebenar-benarnya kehancuran alam mungkin masih lama, tapi kiamat pribadi kita wallahu alam, kiamat pribadi kita mati bisa terjadi sore ini, bisa terjadi malam ini, bisa terjadi besok, lusa, wallahu alam. Itu hari terakhir kita kan,
Hari akhir ni kan ada dua. Ada hari akhir secara umum, kiamat, kehancuran alam semesta ini. Ini yang masuk dalam rukun iman kita. Percaya kepada hari akhir, hari kehancuran semesta ini secara umum. Dan ada lagi hari akhir secara khusus, secara pribadi, iaitu hari kematian kita. Pasti ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita tak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok pagi. Walaupun kita sudah ada rencana-rencana. Berapa banyak rencana-rencana kita ni gagal total. Tidak terjadi, tidak terlaksana. Jadi kita boleh bikin schedule, kita boleh bikin rencana, kita boleh bikin jadual, tapi terlaksana apa tidak, wallahu alam. Karena kita tidak tahu dengan sesungguhnya apa yang akan kita lakukan besok pagi itu. Kejadian apa yang bakal terjadi besok pagi, wallahu alam. Dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang tahu dengan pasti di mana dia bakal mati. Kapan dan di mana dia bakal mati. Nah, dalam hal ini Nabi memperingatkan kepada kita, asbitu ajalakum baina absarikum. Tetapkan kematian kamu tu di antara kedua pandangan mata kamu. Ini yang lebih afdal, hadirin, kita selalu ingat kepada mati, ingat mati. Kalau kita ni manusia ni ingat mati, aman. Dia kata lagi tukang copet di pasar kan. Kalau ingat mati, tak ada lagi yang nodong. Tak ada lagi orang yang merampok. Kalau ingat mati, tak ada lagi begal. Kalau kita ingat mati, Masjid Agung ini tak muat nampung jemaah. Masjid di tempat kita, musola di kampung kita, tak muat untuk solat berjamaah. Karena kalau manusia itu ingat mati. Kalau kita ingat mati, kalau sepi dunia ini, sepi. Jadi kadang-kadang kita berterima kasih juga dengan orang yang dia ingat sama mati tu. Ngapa jadi kami dunia ini? Ya Allah. Nah, jadi perkara yang wajib kita ketahui sebagai khatimah, sebagai penutup dalam kitab Aqidatul Awam ini adalah kita harus mengetahui, mengimani, meyakini Nabi Yuna Muhammadun God ursila li'alamina rahmatan wa fuddila. Ini bait yang ke-30. Jadi menerangkan tentang Nabi Yuna, Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ursila, telah diutus lil'alamina, untuk seluruh alam semesta, rahmatan, sebagai rahmat, wa fuddila, dan keutamaan diberikan kepada beliau melebihi semuanya. Jadi kita meyakini, mempercayai bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dan keutamaan, karunia Allah. Bagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa rahmat. Arti rahmat itu kasih sayang. Rahmat artinya kasih sayang. Orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah itu namanya almarhum. Siap tak kita jadi almarhum sore ini? Siap tak jadi almarhum? Orang kadang-kadang menjawab, belum. Lah, kita kan minta rahmat. Tadi kita baca waktu solat, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Nah, kalau kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah, itu namanya almarhum. Tapi kita ngomong, belum siap, belum sanggup, kagetlah dulu. Nah,
Kenapa? Lucu ini. Kita minta rahmat, minta kasih sayang, ketika dijadikan almarhum kita dah galak. Fikir kita almarhum itu mati. Fikir kita almarhum itu wong mati, almarhum. Belum tentu wong mati itu jadi almarhum. Belum tentu. Coba, almarhum tadi artinya apa? Orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, itu kan almarhum. Lah kalau yang mati ni semayang tidak, puasa tidak, ibadat tidak, beramal tidak, gawe tiap malam berjudi mabuk, mati. Mati juga apa dosis. Tahu-tahu jadi almarhum, benar tak? Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, benar tak? Nah ini perlu kita fikir juga tak? Lemah dia. Mamang ini semayang tidak, puasa tidak, beramal baik tidak, getawasa, sombong, angku, congkak, takabur, nyeri kenati wong, nganggui wong, nganggu ibadat, datang ke masjid bukan untuk solat tapi nak ngembat sendal jemaah, yang malam mabuk, berjudi, mati apa? Dosis. Pas mati disebut almarhum. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, rahmat dari mana? Jadi orang yang mati itu belum tentu mendapatkan maqam almarhum, belum tentu. Kita nyebut almarhum itu doa, mudah-mudahan dia dapat rahmat Allah, mudah-mudahan. Nah, hadirin, kalau dulu disebut kalau ada orang meninggal telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah, artinya telah berpulang ke tempat yang penuh dengan kasih sayang Allah. Tempat yang penuh dengan kasih sayang Allah itu adalah surga. Ya wajar baik insya-Allah kalau yang meninggal ini wong soleh, wong alim, wong ahli ibadat, wongnya tawadu, masya-Allah wongnya dermawan, baik dengan wong, tak pernah nganggu wong, tak pernah nyakiti hati wong. Telah berpulang ke rahmatullah fulan. Benar. Insya-Allah. Tapi kalau yang mati ini bajingan, yang mati ni orang yang tak ibadat, tiap malam maksiat, gawe dia berbuat dosa, mati dia. Tahu-tahu disebut telah berpulang ke rahmatullah. Alang lemah. Jadi telah berpulang saja. Kemana? Terserah. Yang penting bukan ke rahmatullah itu. Maka ditulislah orang yang mati itu telah meninggal dunia. Jadi yang mati telah meninggal dunia. Jadi tidak lagi ditulis telah berpulang ke rahmatullah, hampir tidak lagi. Jadi ditulis secara umum telah meninggal dunia, apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat. Kita ni hadirin kepengennya mati sebagai orang yang baik, disaksikan baik oleh orang yang baik. Ishhadu anna hazal mayit min ahlil khair. Saksikan oleh kamu wong mati ni wong ahlul khair, wong baik, khair. Tapi yang nak nyaksi ke baik ini wong baik. Yang nak nyaksi ke wong baik itu harapan kita, keinginan kita orang baik. Wong baik ngatakan kita ni baik, itu baik nian. Ini yang gawat ini wong baik tak ngatakan kita baik, justru ngatakan kita baik yang bejat ini. Yang ngucap-ucap yang apa? yang wong ahli maksiat. Baik dia ni kalau beli kita minuman. Baik ini ya tak? Kita pernah diajaknya nyabu baik, ajak nyoget gitu. Nah, gawat. Kita dikepengennya dikatakan baik oleh orang yang baik. Jangan dikatakan baik oleh orang yang tidak baik. Maka ini secara umum orang baik akan dikatakan baik oleh orang yang baik. Tetapi orang baik dianggap musuh bagi orang yang tidak baik. Nah, jadi kalau ada orang benci dengan kita, ada orang tak senang sama kita. Nah, kita pelajari yang benci sama kita, yang tak senang sama kita ni siapa orang ini. Kalau kita tahu orang ini orang baik, yang benci dengan kita ni orang baik, berarti kita tidak baik. Orang ini yang benci dengan kita ni orang alim, yang benci dengan kita ni orang ini orang ahli ibadat. Ini orang zuhud, ini orang ahlul Quran, ini orang ahli zikir, ini orang ahli sedekah. Tapi dia benci sama kita, berarti kita ni tak baik. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Nah, berarti kita salah ini.
harus kita perbaiki. Tapi kalau yang benci kita, yang tak senang dengan kita ni, kita jenguk rekonya orang tu reko apa? Amun reko tengkorak. Reko apa lagi? Reko Simba sudahlah. Mana kendaklah. Itu orang yang tidak baik. Orang tidak baik benci kepada ada orang anggapan kita ini orang tidak baik. Ini bukan orang ahli solat, ini bukan orang ahli zikir, ini bukan orang ahli ibadat. Dia tak dekat dengan para ulama, tak dekat dengan orang-orang soleh, tak pernah hadir di masjid, di musala, tak pernah duduk di majlis taklim. Tapi orang ini benci dengan kita. Sudah, tak apa-apa, tak masalah. Risiko dakwah kita. Jadi hadirin, kalau ada orang benci sama kita, kita pelajari yang benci sama kita ni siapa. Kalau orang baik benci sama kita, musibah. Tapi kalau ada orang jahat benci sama kita, ini suatu kenikmatan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama zaman dulu, itu risiko. Nah, jadi sekarang kita, kalau kita benci dengan seseorang, kenapa? Kalau kita benci dengan tingkah lakunya, perbuatan tidak baik, boleh. Tapi kalau kita benci kepada orang ini orang baik, kita benci dengan pada orang ini orang soleh, nah ini musibah untuk kita, malapetaka untuk kita sekalian. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini orang yang baik, dan jadikan aku ini kecintaan bagi orang-orang yang baik. Kumpulkan aku di dunia ya Allah bersama orang-orang yang baik, dan kelak matikan aku di tempat yang baik sedang melakukan amal baik bersama orang-orang yang baik, sehingga aku disaksikan baik ya Allah oleh orang-orang yang baik. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang baik. Ini doa kita sekalian, harus itu. Sebab inti dari seluruh tujuan kita hidup ini berusaha untuk jadi orang yang baik. Apapun yang kita lakukan, seperti kita sekolah atau kita nyengolahkan anak-anak kita, kita sekolah, kita nyengolahkan anak-anak kita, inti akan jadi orang yang baik. Kita bikin rumah, bangun rumah. Jelas rumah ini kan kita mau di tempat orang yang baik. Supaya apa? Supaya kita dan anak-anak kita keluarga menjadi orang yang baik, bergaul orang yang baik. Nah, jadi tujuan kita hidup ini menjadi orang yang baik. Jangan sampai tujuan kita ini menjadi orang yang baik, tapi jalan yang kita lalui ini bukan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang baik. Auzubillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat, yaitu kasih sayang untuk segenap alam. Kasih sayang rahmat Allah, hadirin, dengan adanya rahmat, dengan adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan bala, bencana dan musibah. Jadi kalau di tempat itu ada rahmat, maka di tempat itu tidak akan terjadi bencana, musibah, tidak akan turun azab. Bagaimana pernah diceritakan, ini orang kafir jahiliyah, mereka menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau memang benar Tuhan kau tu maha berkuasa, sekarang berdoalah, minta sama Tuhan kau agar dia turunkan azabnya. Kami tunggu ya Muhammad. Wah. Allah jelaskan bagaimana Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Bagaimana Allah akan menurunkan siksaan terhadap mereka. Karena engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Karena ada Nabi Muhammad, hanya bala, bencana, musibah, siksa azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya masjid, musalla, majlis taklim ini sebagai sumber rahmat, dan adanya ulama-ulama kita, para ustaz kita, ini juga merupakan sumber rahmat. InsyaAllah mudah-mudahan segala bala dan bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari kota kita,
dari bangsa dan negara kita cinta ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah. Amin buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum